وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga kakasising kami yan hatiranan, nagtana si mga sila yan na social media, bal na mo in kasila sa mga kasing patantan, hawak to ini insyaAllah. Sarta pagbalik-balikan na mo na dyan pagpatumtum. Amin, kumawa na kita niyo sin suko na to pakanya kumampit sin nikmat sa lago-lago dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat mo hindi magkawalos, marana to dahil hindi laman sing gumini sampai paadlaw ka na insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dari na yung guru mulia amo hindi mil kato patumtum waktu ini insyaAllah ta'ala na di na kita magpalugay. Itukbal ko na siya kato tanubatan in dimil kato patumtum waktu ini. Meron na ruwain din kan Shaykh Abdurrahman Marajan fal yatafaddal siratuhu mashkura. Alhamdulillahi mujizil al-'ata'i wa musbighil ni'am. وأشهد أن لا إله إلا الله له ذو الفضل والإحسان والجود والكرم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم المخصوص من ربه بجوامع الكلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهل المكارم والشيم وعلى أصحابه مصاحب الدجى والظلم الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمة وهي خير الأمم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن من آفات التي انتشرت بين الناس في هذا الزمن آفات السخرية والاستهزاء بالآخرين، وهي خلق مذموم يفسد القلوب ويورث العداوة والبغضاء بين المسلمين، وقد جاء الإسلام بتحريمها وتحذير منها، وهي في الكتاب والسنة. Nahuli mga jama'a nilasin Allah Ta'ala, mga panandungan sin kanya agama Islam, yari na nanayhug hatiranan, hangan sin manayhug sin patumtum, dengha Quran mahamulya, iwan sunnah sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahuli mga jama'a milasin Allah Ta'ala, in hikatukbal na mo pangad diyan ha adlaw ini karena yari kita niyo ha bulan mabarakat, bulan Ramadan. Amo na in patungod sin pagkaron as-sukhriyatu bin nas aw as-sukhriyatu bainan nas. Amo in kuno pamawa-mawa, panggura-gura, pangganjil-ganjil maun papagkahimano siya. Ting hasawabyan lando malaggo in kapiligruan in kahalan hayni. Hangkan din agama Islam sampurna, hangkan din agama Islam paagangan niya in makamudarat. Amo inlong sin mag-uusul sa dugwaray. Dahil hasawabyan mga jama'a nila sinallahu ta'ala. Ulo in nafsi in as-sukriya. In as-sukriya istihza'u, hiya al-istihza'u bil-akharin. أو الاستخفاف بالقول والأفعال وقد تكون السخرية بالكلام أو بالإشارة أو بالتقليد الناس والضحك عليهم. إن مقصد السخرية مع جماعة من رسول الله تعالى أولا معون فما سلا بالإيمان فدين سبب hayni wa ya khuluqun zamima siya na kuno ining pangaddatan sangi-ngi pakaron na intibay huwag sin panggura-gura amuin pang jana-jana mamawon nabi awla na mawon papagkahim muslim sa lago-lago kapiligruhan wakad takunu bil kalam doon na ka in gura-guraon mo siya doon ha himumongan sintay manghud mo amuin tiranan siya mahina at kan doon ha mga lapal kabtangan sin ikaw, atawakan doon ha mga kakahinang niya. Atawakan doon ha paningod-singod mo, ha mga piil palangay niya.
amoy tiranan manghindarahi sawab, maun doonin panghina mo, panggura-gura mo, maun papagkahimu Muslim. Haday nga sawab din mga jama'a mila sinallahu ta'ala. Piyag amay-amay kato, sinagama inyaon, dahil nga mga kapiligruhan, dahil nga mga hiyaram sinagama kato. Lari aula na bawaon mo, doon naka-sob sin kamiskin niya. Lari aula na doon naka-sob sin bangsa niya. Hakaroon na inini dahil nga mga a'mal jahiliya, dahil nga mga kakahinang palangay sin mga sila jahiliya. Tumtumon sin kita niyo, manusia piapanjari sin Allah Ta'ala long sintuhan Rabbul Alamin, walakad karramna bani Adam. Stabunal tuod piapanjari na mo in mga manusia. Sa mulya-mulya kapapanjari sin Allah Ta'ala. Hati niya kamulyahan sa lagbo-lagbo piapanjari sin Allah Ta'ala in manusia. Damik yan di matungpa hamarukayng ayat, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayi suratin ma sya'a rakkabak. Amuin piapanjari kamu sin Allah Ta'ala sa masibo. Amuin piapag amu sin Allah Ta'ala in umbang payaw niyo. Damik yan lang pasintuhan Rabbul Alamin, kabansakan, sin kapapanjari, sin kabidda, sin kita piapanjari sin Allah Ta'ala. Laqad khalaqana al-insana fi ihsani taqwim. Sabon na tuod, lang sintuhan Rabbul Alamin. Piapanjari na mo in mga manusia, hasarayaw-rayaw na, umbang payaw, hasarayaw-rayaw na kapapanjari sintuhan ta Rabbul Alamin. Langsin mga mufassirun, in manusia, mahi sila sarayaw-rayaw piapanjari sintuhan Rabbul Alamin. Hakar na aun upat tibayhuan, aun upat pakaradyaan sa lagbo-lagbo, bang mahi sila piapanjari sin Allah Ta'ala. Muna, mahi kita biyansag sin Allah Ta'ala sarayaw-rayaw kapapanjari, hakar na aun padduman tat sa hukot-hukot. Amun padduman ng sin Nabi alaihi salam, huwa hablul matin, amuna kunin Quran mahamulya, papagan sa hukot-hukot. Hatihan ni hangkan kaw sarayaw-rayaw pepan Allah Ta'ala, hakaruna aun Quran mahamulya, atulan sing kabuhi mo. Ini karuan bang may takitabian sa sintuhan Rabbul Alamin sarayaw-rayaw manusia, aun panghagaran taupihan ta amuna in Nabi alaihi salam. Amo in Nabi sarayaw-rayaw na upihan sin kita. Amoy Nabi alaihi salam wayroon nagkulang kamuskato naman do inang hindo sin agama. Amoy parkala manhut maaslag hindo sin Nabi kato. Simo da parihalan sa lagbo-lagbo panawhid pa Allah Ta'ala asal hindo sin Nabi kato. Labi aula na parkala sibi hindo sin Nabi kato. Amoyan mga jama'a mila sin Allah Ta'ala. Hangkan kita ni sarayaw-rayaw pepanjali sin Tuhan Rabbul Alamin. Nadang hasawab yan, hinikato niya bang mahikita biyansag sin Allah Ta'ala sarayaw-rayaw kapamanjari. Hakar na aun agamata. Amin agama Islam piyang ngibug-ngibugan singkatan agama. Amin agama Islam masamot in mga manusia makatayma sin agama. Itungan dom adlaw in pagsud pa agama Islam. Hakar na in agama Islam amunay in agama nanayin babuha katan agama. Amin agama nagriba nin Allah Ta'ala. Amin iyan sintuhan Rabbul Alamin hajjatul wada'. Hasung man sila manay kuriha yawmul Arafah. In Nabi iwan sin mga sahabat nila. Sahabat sin Nabi alaihi salam. Amin ayat timurun maun pa Nabi alaihi salam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmantu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul Islam dina. Laung sintuhan Rabbul Alamin. Haadlaw yan. Tiyampuro na ako maun kanin agaman niyo. Hatihan niya in kasampurunan sin agama, di na makajari dukangan, di na makajari hilangan. Hakaroon na inaagama Islam tikmud na. Wa atmamtu alaykum ni'mati, iwan tiyangbus na sin Allah Ta'ala in mga ni'mat kiya hanug har Amerikato taniyo. Wa raditu lakumul Islam dina. Sarta in Tuhan Rabbul Alamin, nagrida na hapyag agamahan tayo niya amunin agama Islam. Amunin agama biasin sambat piyang ngibug-ngibugan singkatan agama. Inday nga sawab yan mga jama'a mila sin Allah Ta'ala, tumtumon sin kita niyo, amo yan in sawab, bang mahikita niyo, sarayaw-rayaw piapanjari sin Allah Ta'ala. In hikaupat niya amo na in, bang mahikita piapanjari sin Allah Ta'ala sarayaw-rayaw, hakaroon na aun akal siyangon sin Tuhan marikato. Amo in akal sa lagbo-lagbo ni'mat, ipagpinig mo pahinang mangiwan pamarayaw. Amo yan mga jama'a mila sin Allah Ta'ala, bang mahikita sarayaw-rayaw piapanjari sin Allah Ta'ala.
Naday nga sawab yan tumtumunsin kita ni habya na hadto sarayaw-rayaw kita pipanjarisin Allah. Hasamantara bang wala yagto na pakaysin mano siya inupat pakaradyaan sa laggo-laggo unin sumunod ha ayat yadto. Thumma radadnahu asfala safilin. Mahulihi tilakbo na mo ranong sin Allah Ta'ala in mga mano siya nagmasalod wala na nay maisin panawag-tawag sin Allah pabibian sina pinaro ka jahannam ma'iyadan billah. Hasamantara wala nila na pakay inupat pakaradyaan sa laggo-laggo. Dan nga sawab yan mga jama'a mila sin Allah Ta'ala. Mari kita patungod sin topic sin kita niyo amunain pamawa-mawa mo maun papagkahimumano siya. Natumtumon sin kita niyo aun hamuk surah nyanan sin mga mufassirun suratul adabiyah. Amuin surah kuno hipo sin pangaddatan. Amuin karakan mo rin doon in panarubiya sin Tuhan Rabbul Alamin maun pa mga manusia. Maun pa mga sila bariman. Bukon na kapila. Tiyawag sin Allah Ta'ala in mga bariman ha ayat yaun. Hasura yaun. Hangkan yanan siya suratul adabiyah. Amuin ayat sin Allah Ta'ala haparman sin Allah. Ya ayyuhalladhina amanu. La yaskhar qawmun min qawmin asa ay yakunu khayran minhum. Wala nisa'un min nisa. In asa ay yakunna khayran minhun. Wala talmizu anfusakum bazu bil alqab. Hugatiranan. Ayat amuin nakalano in panglangis sin Tuhan Rabbul Alamin aula-aula na mga sila bariman hakaron na ang tiyawag sin Allah Ta'ala mga sila bariman. Ya ayyuhalladhina amanu. Ya kamulong ni mga bariman. Amoy naghimun na kun na pa Allah iwan pa Rasul niya. La yaskhar qawmun min qawm. Ibut ayaw kamu tuod mawa. Mang jana-jana. Mang gura-gura. Maun pa mga sila pagkahini Muslim. Hatihan niya mahi in Allah Ta'ala na mando ibay ni kahalan. Hakaroon na aputikaan doon hayaon magjato maun pa mga sila bariman. In maun doon in pamawa nila maun pa pagkahimano siya. Maun pa mga sila bangsa Muslimin. Hangkan na nagmaimot-imot inakama Islam. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawm long sintuhan Rabbul Alamin. Ibot ayaw kamutuod mamawa maun papagkahiniumano siya. Harakala imbiyawa bawa niyo yan lawi mahamulya marayaw patuhan Rabbul Alamin den kaniyo. Allahu musta'an. Napila sadya kayo pagkasakupan sing kita niyo mga myula sin Allah Ta'ala. Amo in mamawa siya maun papagkahiniumano siya. Saukat na biyaw ning kapapanjali sin Allah Ta'ala kaniya. Saukat na biyaw ning kahalan niya amin hakamiskin. Saukat na kayo wayron dood gakas niya. Hangkan in Tuhan Rabbul Alamin nag-amay-amay tud pa mga sila bariman. In ayaw tuod mamawa in hang sulag den kanyo. Maun pa pagkahinila Muslim. La yaskhar qawmun min qawm. Ayaw mamawa. In mano siya maun pa pagkahinila mano siya. Harakala in biyawa bawa niya yaon. In jana niya yaon. In underestimate niya yaon. Lawi mahamulya. Marayaw pahadrat sin Allah Ta'ala. Tumtumansin kita ni mga jama'a mila sin Allah Ta'ala. Sa ini pangaddatan mga mila sin Allah Ta'ala. In mamawa kita ni papagkahitamano siya. Hakaroon na tumtumansin kita ni in pangaddatan sin Nabi alaihi salam. Hangkan in Nabi biya sin sambat. Mahisya biyansag sin Allah Ta'ala sarayaw-rayaw na manusia. Hakaroon na in Nabi wala siya biyantog sawab sin isog niya umalup pa mga satro. Sawab sin ingat niya kapandayan magkabtangan. Sawab sin dayaw umbang tayaw niya durog niya. Biyantog in Nabi alaihi salam doon ha lakutariat pangaddatan sarayaw-rayaw. Bukon kay naki sin Nabi sin Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kamunal to dia Muhammad. Ikaw na in nagdala pangaddatan sa rayaw-rayaw, pangaddatan sa mulya-mulya pahadarat sin Allah. Hakaroon na in Nabi, landuin pagpatiko po niya. Hindi siya magpamawa-maun papagkahinimanong siya. Tumtumon na to in Bilal ibn Rabah radiyallahu an. Landuin pagmarutagbat sin Nabi maun kaniya. Tandaan niya bang dumatong na in adlaw haylaya, sumaday in
Bilal ibn Rabah maun padaghal sin Nabi. Amin sa'day sumakaulaw biada si ma'day in Nabi maun kan Bilal ibn Rabah paasawan niya kan Aisha radhiyallahu anha biadto bang para sa hanun sin Nabi. Tada sin pangmulya sin Allah sin Nabi maun kan Bilal ibn Rabah. Para hal in Bilal ibn Rabah taubawa. Paamuin way kaya way gaus mabawain bangsa. Afrika ituman diang layan sin tau Makkah hurabul aswad. Uwak itum sa biyahad to in pangmulyahi sin Nabi kanya. Aula-aula na in Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan da mga jama'a mila sin Allah ta'ala. Ayaw tuod mamawa-mawa in hambuok den kato. Tumtumun sin kita niyo long sin Allah ta'ala biya sin samat. Asa ay yakuna khayran minhum. Harakala lawi in dayaw pahadarat sin Allah ta'ala in biyawa bawa mo yaon. Wala nisa'un min nisa'. Damik yan maun isab papihak babae. Ayaw isab sila manggura-gura maun papihak nila babae. Harakala labi marayaw dan kanila amuin biyawa bawa nila. Amuyan mga jama'a mila sin Allah ta'ala. Hakaruna mga jama'a mila sin Allah ta'ala. Biya na sin sambat in kita niyo sa masibo piyapan diri sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtuman sin kita niyo in dagbusan sin pangbawa-bawa as sukhriya. Amo in pagpaabutan mo sin kabtangan mo masakit papagkahimumano siya. Doon na kainudyo-udyoon mo siya. Atawakan doon ha mga kakahinang. Amo in singud-singuran mo in kakahinang niya. Atawakan manghindarahi sawab. Amo in pagkatawahan mo siya. Hinangon mo siya amo in bakay-bakayan na supaya maun sadyain kalalamihan. Tawabin siya yaon pingka. Sobin siya yaon ang pagkukulang. Inyad to mga jama'a mila sin Allah ta'ala. Long sin Nabi alayhi salam, wailul lilladhi yuhaddithu wa yukdhibu. Kabinsanaan na mga mano siya. Amuin hinangon nila sadya bakay-bakayan. Lalangog-langogan. Hipagpakatawan nila sadya maun pa mga mahadya na. Hasupaya sadya maun sadya yung kalalamihan. Amuin hinangon nila sadya pag lami-lamihan intay manghud niya. Long sin Nabi alayhi salam, wailul lahu, wailul lahu. Kajul janaan na kaniya, kajul janaan na kaniya. Hakaron atong tumun sin kita niyo, wa'idun syadid mga jama'a mila sin Allah ta'ala. Long sin mga magtatafsir bang sumabot na. Sibuda pa Qur'ani wan pa hadith sin Nabi in kalimatul wail. Wa'idun syadid mga jama'a mila sin Allah ta'ala. Hati niya siksa sa pangsang-pangsan in madawhat nila hadlaw akhirat. Amuyan mga jama'a mila sin Allah ta'ala. Nahamasat ini biadagbus di madyato na impakaradyaan ini. Hakaroon na pila sadya kailo. Bangaon mga aib sin tay manghud nila. Ando maawning pagminno-minno hingga kailo. Udyo-udyoon nila pagkatawahan. Wala nila kaingatan khulukun madmumun, tangingi yad to pangaddatan pahadarat sin Allah ta'ala, mga jama'a mila sin Allah ta'ala. Hakar na tumtumun sin kita niyo, biya sin sambat, in kita manu siya, sama sibo kita pepanjari sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo to in maksud, taukat na siya amo in wayroon gaud gagas, taukat na siya biyaunin kapapanjari sin Tuhan kaniya, hinangon mo sila kailo kalalamihan, amoin kalalamihan puting lunlun katan. Wala amo kya ingatan in Nabi nagbanda. Kabjul janaan na mga mano siya. Hinangon nila kalalamihan in pagkahinila mano siya. Amoin pagkatawahan nila. Hakaroon na saukat na aw nakaaywan. Saukat na yaw nakamiskin. Saukat na wayroon daw gagas. Saukat na mabawa in pangkat in bangsa in liod. Pila sadya rin kato tanyo. Mamawa maun papagkahinila bangsa. Manamal-samal. Saukat na palao. Wala mo kay nga taniyakaw tay mangudaa ka Islam. Inyan din mga pangaddatan sin jahiliya. Bukon kay na sin Nabi. Arba'a la yatrukuhunna ala ummati. Upat pakaradyaan di naman magtaigig hatariat sin mga ummat ko. Lamod na ridto in pagtaron ta'nul ansab. Amuin panggura-gura maun pabangsa. Saukat na pala o kaylo. Bawa-bawaon mo. Tumtuma in biyawa, bawa mo yan harakala. Lari mahamulla yung pahadarat sin Allah Ta'ala. Wala mo kadyungdungan.
in banda sin Tuhan Rabbul Alamin ha suratul Hujurat amin suratul Adabiyah amin agi sin Nabi kahinapusan panawag-tawag niya maun na pa mga manusia ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa untha ya kamulong niya mga bangsa manusia sa munal tud piyapanjarihan namo kamu pihak usog iwan pihak babae hasamantara mga jama'a mila sin Allah Ta'ala piyapanjarihan kita ni sin Allah Ta'ala pihak pakanya usog iwan sin babae hingga long sin Allah Ta'ala wa ja'alnakum su'uba iban hinangan namo kamu haantara sin kamu su'ub amo in lingwahe mga amo in bahasa pakanya nagbibidda-bidda wa qabaila iban sin mga bangsa amo in mga bangsa nagbibidda-bidda in bangsa pakanya unuin mo karuna sin Allah Ta'ala nagpapanjari hawiyad to kahalan hasupaya lita'arafu hasupaya maunin pagsawmadja in pagkila-kilahi antara sin kamo bukun maunin pagtias-tiasi bukun maunin pagyabog-yabog bukun maunin pagyastuli-yastuli bukun maunin pagkuntara-kuntirahi inyaun piyanglangan sin aga makato sumagawa tumtumun sin kita niyo mga jama'a mila sin Allah Ta'ala misan pa yan mahamulya ng bangsa mo pahadarat sin Allah Ta'ala. Amoin bangsa pilihan, hasamantara wayroon doon yung kabuka mo pahadarat sin Allah Ta'ala. Bukon kay nakisin Allah Ta'ala hamapuas sin ayat yaun. Inna akramakum indallahi atqakum. Sabunal tod, in lawi mahamulya pahadarat sin Allah Ta'ala, kilahon niya bansabun sin Allah. Atqakum in lawi in kabuka maun kanyo. Tumtumamisan pa yan palao. Amin ni odjo sinikaw, hasamantara yaunin kabukaan niya patuhan Rabbul Alamin, amuyad to in lawi mahamulya, honorable pahadarat sin Allah Ta'ala. Hangkanda ibut-ibutan sin Allah harakala. In yodjo biyawa-bawa niyo yan, lawi mahamulya pahadarat sin Allah. Dum adlaw nagsusujud pa Allah. Dum adlaw nangingindo pa Allah. Yaun kailut in kabukaan niya pa Allah Ta'ala. Hakaruna siya yaon inumbol sa tupahadarat sin Allah Ta'ala. Hangkandaya bangsa muslimin subay na tutod tangtangon in tabiyat tayo ni amuin mamaba kita papagtahitamano siya. Harakala in yaon labi mahamulya pahadarat sin Allah Ta'ala. Iwan tumtumun sin kita niyo bang kita magbalik pahinasin sin kita. Bukun ka in panagnaan sawab di matudusa hatas sin langit hawak to in Tuhan Rabbul Alamin nagdiklir magpapangyari in Allah Ta'ala magdarungan sin agama di habang sin dunya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa hawak tumanin Allah Ta'ala nanunaon pa mga kamalaikatan sin Allah agad na iblis la'natullahi alayhi inni ja'ilun fil ardi khalifa sin Allah sarunalullah suriyatu magpapangyari ako magdarungan sin agama di hababaw sin dunya harun hayaon lang si mga mufassirun himang kanon sin iblis siya in mahinang nakura din di ha dunya hasamantara doon hayaon mga jama'a mila sin Allah Ta'ala magtuin mi kita pikilan magtuin jawab sin mga kamalaikatan sin Allah magpaon na sabkalong niya magdarungan sin agama riha dunya wa yusfikud dima maon ni sabing pagasag dugo na dahil nga sawab yan tumtumang sin kita niyo. Doon hayaon para sa hanon sin iblis siyain magdarungan sin aga mariha dunya. Sa kalipagtukaw inhinang sin Allah Ta'ala magdarungan sin aga amunay na apo na to Adam alayhi salam wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Hasamantara in Allah Ta'ala nagdeclare maun pa mga kamalaikatan sin Allah agad na in iblis sujud kamulong niya kan Adam sujud pang mulyahi kaniya bukon pang lagdo doon hayaon na ligumutos na inhabugho sin iblis maun kan Adam alayhi salam haron man si muduring katan sa kanat malaikat in iblis nagmatukas hingga hapag matukas sin iblis sa karon amayta na aunin paghabugbo
hawak tuman piyapan dari pen Adam alaihi salam. Hingga wala Adam alaihi salam. Amin Adam piyapan dari rasi halupa. Amin hinasil sin manusia long sin Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Doon day sab kamuhayan piyapan dari sin Allah halupa. Wa fiha nu'idukum doon day sab kamuhi balik halupa. Wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Iwan doon day sab kamu bangot nun doon halupa. Amo yan hinasil sin manusia. Nadang wasawab yan pag-ingat sin Iblis amin Adam alaihi salam hinangon. Magdarong ng biha baraw tinutulot Adam. Nagmatugas sin Iblis. Apa? Waspat bara. Nagmatugas. 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 Pagkaman nilang kafirin. Ang Adam iyan sinallahu ta'ala fakhruj fa innaka rajim wa ana qawlan hadith kusanti mga kata kakaroon Tuhan Rabbul Alamin hingga lungsin Allah qala ya iblis ma mana'aka ya karena impun sabab wala siya sinujud kan Adam. Ana khairum minhu. Allahu musta'an. Tangang sin Iblis maun kan Adam maun pan Allah Ta'ala. Karena alam niya ako labi marayaw rin kan Adam yan. Karena in Adam piyapanjari mo halupa. Paggigik-gikan. Samantara inaku piyapanjari mo ako ha. Kayo. Amo yan, mga jama'a milasin Allah Ta'ala. In ma'na niya na mawa in Iblis maun kan Adam alaihi salam. Hasamantara man na mawa in Iblis maun kan Adam. Wa inna alayka la'nati ila yaumiddin. Li'anat sin Allah Ta'ala in Iblis sambil tahari kiamat. Amo yan, in panag na ang jimat to dosa. Hataas sin langit. Stawab sin pamawa. Sin Iblis maun kan Adam alaihi salam. Hangkan dapyang langan sin Tuhan Rabbul Alamin in magpamaba. Ibut ayaw tuod mamaba in hang sulag ng kato. Hakaroon na sibo da kita niyo pepan dari sin Tuhan Rabbul Alamin biya sin sambat. Adong-dongi in kadtangan sin salafus salih. Bang mauning kapiligruhan sin mamaba kaw maun papagkahimu manusia. Law sin qalat tabi'i Wahab ibn Munabbih rahimahullah. Law sin Wahab ibn Munabbih rahimahullah. Hakad tangan niya in kapiligruhan sin mamaba kaw maun pagkahimu manusia. Inna a'zamad dhunubi 'inda Allah ba'da syirki billah as-sukhriyatu bin nas. Kamunar tuod lang niya in salaggo na dosa pahadarat sin Allah Ta'ala hamapuas sin kakahinang sirik, kakahinang limang patuhan Rabbul Alamin. Amo na kuno in mamaba kaw maun papagkahimu manusia. Amo yan in pangita sin Wahab ibn Munabbih rahimahullah. Kapiligruhan sa laggo. Hatihan niya hapangita niya hamapuas sin sa laggo kakahinang sirik. In mapuas yawnin sa laggo na do sa pahadarat sin Allah. In mamara kapagkahimu manusia. Ang yan mga jama'a nila sin Allah Ta'ala kapiligruhan. Ang tanda, umiran na ito, tuod maam. In matalpagtangan na ito, ayaw tuod kita niyo mag-us, magpaabot. Labi awla na maun papagkahimu Muslim. In tiranan sawab, mahinang hikahinaan niya, mahinang hikapanggura-gura mo maun kaniya. Sibo dah bangsa niya, sibo dah umbang payaw niya, sibo dah kamiskin niya, sibo dah halapal kabtangan nakakahinang. In mga ini mga jama'a mila sin Allah Ta'ala, piyagmari sin akama Islam. Hakaroon na unin banda sin Nabi alaihi salam, riwayat din tan Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu. Biya na sin sambat, upat din ha mga palangay, sin ummat ko, di naman ini pagkatinggalan nila. Ano in kakahinang sin mga sila jahiliya, la yatrukuhunna,
Di naman ini pagkatinggalan nila inupat pakaradyaan ini. Ini kaisa ni al-fakhru fil ahsab. Amuin magbansag simbangsa nila. In sila saurakal. In sila salip. In sila mataas in liud. Allahu musta'an. Tumtumun na to in magbansag sinbangsa. In ini pangadgat sin mga jahiliyah. Hangkan in nabi naman day. Di naman long niya magkaigin tariyat sin umat ko. Haupat pakaradyaan. Sa gawain niyaon palangay sin mga jahiliyah. Amunain magsabot magbansag sin bangsa niya mataas. Ini karuan ng mga jama'a nila sin Allah Ta'ala wat ta'anu fil ansab. Iwan sin mawa'along niya bangsa. Binasin sambat manamal-samal yalong mo palao. Wala mo kaya ingatan labi mahamulya pahadarat sin Allah. Kita awain Bilal ibn Rabah radiyallahu an. Bakas baban ya gaun haula Makkah. Sa miyulya sin Allah iwan sin Nabi. Sa amuin tao balbang sa Makkah. Abu Lahab, Abu Jahal. Sa stiksa da sin Tuhan Rabbul Alamin. Hina da sin Allah Ta'ala. Pada tuntumun sin kita niyo in kamulyahan da pahadarat sin Allah. Yaunin kabuka niya patuhan niya Rabbul Alamin. Misan pakan mabawa bangsa. Hangkan na mga jama'a mila sin Allah Ta'ala. Imut layuan natin mga pakaradyaan ini. Amo yan mga jama'a mila sin Allah Ta'ala. Hangkan in Nabi nagbanda. Hadis rin kan Abu Hurairah radhiyallahu an. Nang sin Nabi alaihi salam hasabda niya. Bihasab imri'in minas syarri an yahqira akhahul muslim. Amo in kira-kira mahinang sawab in manusia makawak siya dosa maun patuhan ni Rabbul Alamin amun dosa sa lagbo-lagbo an yahqira akhahul muslim in mamawa siya maun papagpahinga bangsa muslimin babaun niya saukat na hakamiskin babaun niya saukat na mabawain liod mabawain bangsa. Allahu musta'an mga jama'a mila sin Allah Ta'ala ay liyakuna ithman 'aziman bisababi an yahqira akhahu al-muslim. Amo in maun doon makawakdo sa in manusia sawab sadyasin mamawa siya maun papagtahin niya muslim. Amo yan mga jama'a mila sin Allah Ta'ala in dengha mga kapiligruhan sa lagbo-lagbo. Lalang sin Imam An-Nawawi rahimahullah patungod sin maksud sin hadith. Amma al-ma'na al-hadith anna al-ihtiqar al-muslim min a'zam as-surur wa la yaliqu bil mu'min an yazdari akahu al-muslim. In kama tunanong na sin hadith. Sabunal tulong sin Imam An-Nawawi rahimahullah. In mamawa siya maun papagtahin niya muslim. In yaundeng ha mga salagbo kangian. Hakar na bukon tabiat sin mga bangsa muslimin. Amin mamawa siya. Bukon yan pangaddatan sin agama Islam. Hangkan mga jama'a mila sin Allah Ta'ala imut umiran na to yung mga pakaradyaan ini. Hakar na lang sin Nabi alaihi salam yasin sambat al-muslim akul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahtiruhu. Kita in pangaddatan sin agama Islam. Amin pangaddatan sin agama Islam piya paagangan in mga mudarat. Paagangan in mga makamula. Law sin Nabi alaihi salam in muslim papagtahin niya muslim la yadhlimuhu suwaydi ma'aun doon in kaanyayahan antara sin sila wala yakdiluhu iwan suwaydi ma'aun doon kanila in panghina maun papagtahin nila muslim wala yahtaqiruhu iwan suwaydi ma'aun kanila in pangbawa pangjana maun papagtahin nila bangsa muslimin. Yag maayad sin agama mga jama'a mila sin Allah Ta'ala. Hangkanda umiran na tuto din lapal kabtangan sin kita nyo, hindi makarulapak pahiyaran sin Allah Ta'ala. Damik yan din mga kabtangan pa sin mga salafus salih. Biyana kan Ibnu Kathir rahimahullah, hapan dapat niya sin ayat yadto. Lang sin Ibnu Kathir rahimahullah, yanhallahu ta'ala anis sukhriyati bin nas, wa huwa al-istihza'u bihim wal ihtiqaru lahum. Amun ayat na sabut ta, ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaum. Lang sin Ibnu Kathir rahimahullah. Hati niya piyang langan sin Tuhan Rabbul Alamin in mamawa kaumun papagtahimu manusia wa huwa al-istihza'u bihim.
hakarna inyaon manghindarahi panggura amo maun kanila iwan panghina amo maun kanila. Allahu musta'an mga jama'a milasin Allah Ta'ala. Damikyan kadtangan pa sin Imam An-Nawawi rahimahullah as-sukhriyatu bil muslim haramun li'annaha tu'dhi al-muslim wa tuqi'u al-adawata wal baghdha'a. Lamun sin Imam An-Nawawi rahimahullah in manggura-gura kau maun papagkahimu muslim inyan pakaradyaan hiyaram sin agama Islam. Hakaruna sabunal tuod in sukhriya in panggura-gura yan tu'dhil muslim. Manghindarahi aun mudarat mahasil sin pagkahimu muslim wa tuqi'ul adawata. Iwan manghindarahi sawab jumatu maun hayaun in pagkuntara in pag taas tiyaasi in pag abbuy-abbuhi in maun in kamudaratan maun in pagkuntara antara sin sila tumtumun na to in kapiligruhan sin mamawa kaw maun papagkahimumano siya pila sadya kailo in jimajatuna kahalan Allahu musta'an sawab sadya sin dita to long pasin Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah al-istinza'u bil mu'min min akhlaqil munafiqin sarunnaw tuod long niya in manggura-gura kaw maun pa mga sila bariman dayngha mga pangaddatan sin mga sila munafiqin ayadan billah pangaddatan sin mga sila munafiq in matari sila mamawa maun mangganjil maun papagkahinila muslim. Ya subhanallah. Amo yan mga jama'a milasin Allah subhanahu wa ta'ala. Natumtuman na to. Ano yung sabab? Kaya panggura-gura sa mga manusia. Ano yung sabab? In sabab. Kaya panggura-gura sa mga manusia al-kibru wal-gurur. Amo na in pagmataas. Pag matikarag nila maun papagkahila muslim. Iwan pangatkam nila maun pa mga bangina. Iwan din ang mga sawab al-jahal bit-ta'ala min Islam. Bit-ta'ala min Islam. Sawab, pang mahisila ng gura-gura noon kapag kahila Muslim, akaruna kayong bahalong sila. At anong doon sila ang sila. Kayong bahalong sila. At ang hindi sila. Ang mga jama'a nila sila Allah ta'ala. Wabit surdas. Yung manahan kita sila. Masupaya tira ng sawab. Nabi, talagang ang faridah ala kulli muslim in pagpanuntut ilmu wajib sa kanila sa muslimin. Natuntunan sin kita niyo bangin kita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam karuta yos dengan yung pagpapun ay ito ito bagus karon kapilig dengan sa bagdad. Ngunit yung tirano sa katangdara ila ano siya, tatlid natin sa majahi al-awal. Ano yung manunod sila? Noon pa mga naano siya, yung nabakay na kaya sa lang ito. Karena yung yarang sinakana. Yung nabakay na kaya ng Muslim, pagkatawahan mo. Subhanallah mga jama'a nila sila Allah ta'ala. Natulog na po, ano naman, atar Namanat na yung pagkahilang isang dura-dura, pagawa na ba? Yung pagkahilang Muslim, noon, nagbaliwat na buong nas to adawat nilang bagdai bayan nas. Namanat na doon, hataw man hawa niya. In maarun yung pagpunta. In maarun yung pagpunta, kahiyaan para kung sila. Palagbulag mga jama'a milasin Allah ta'ala. Damik yan maun para rin doon kasru qulubil muslimin. Amoin humuka in pangatayan haantara sin mga bangsa muslimin hati niya maun na in di na maun in paghambok haantara sin sila hakaron na mayta na bagbag na tawakan himuka na in pagsawmad dyan nila haantara sin sila. Ya subhanallah.
Damik yan in athar ding mga baliwakkas in maun in kamudaratan din doon bang saupama na aun din doon in pamawa-mawa nila dhihabul mahabbati wal ukhuwati fil Islam. Malawa na doon in pagsawmad jaha antara sin sila. Malawa na in pagkasila sa apabila jumatuna kumanat na rin doon in pamawa-mawa papagkahinilabang sa muslimin. At sukhriyatu bainan nas sababun mahinang sawab dhihabul mahabbati wa ukhuwati fil Islam. Malawa in pagsawmad jahan tara sin mga bangsa muslimin iwan humuka in pagkay mangudhangan sin agama Islam. Wal wuqu'u fil ithmi wal ma'siyah. Iwan jumato na rin doon hayaon in kakahinang dosa iwan ma'siyat pahadarat sin Allah Ta'ala. Amo yan mga jama'a nila sin Allah Ta'ala in kapiligruhan sa lago-lago besin sabat. Natungtuman sin kita niyo kayfa yatajannabul muslim as-sukhriyah. Baidiin malappas, makaanib in bangsa muslimin maun papagtaron sukriya amin tamawa-mawa papagkahinimano siya. Muna mga jama'a nila sin Allah Ta'ala تذكر أن الله يرى ويسمع كل شيء. Banding nga sabunal to din Allah Ta'ala yan nakajagakatay mo. Amin tubos makarong giwan makakita na nakasapot kita katantan. Hatihan niya imot subay tatod umiran indilata in ayaw tod hilabtik ta pakamumulahan. Akaron na imaawang-awang ka to in kamalaikatan sin Allah. Amin aking sintuhan Rabbul Alamin. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wayroon ding mga hikalabtik sin anak Apo Adam. Doon hakabtangan niya malaing kanyaon hukum milik sin dua malaikat. Iraqibi wan sin atid. Hati niya tumtuman sin kita yaon siyusulat. In lapal kabtangan sin kita sin dua malaikat sin Allah. Hangkan na umiran na tuutod mga jama'a nila sin Allah Ta'ala. Bangway roon dahi kalapal sin kita nyo kabtangan sa rayaw-rayaw. Umiran na to. Damik yan, intiranan sa wablong ta, ikalapas mo. Panggura-agura mo naon kapag kahimu muslim, ihtiramul muslim wa tawqiruhum. Tuway mo pag-abdatan, labi awla ng nakalaas din kayo mo. Pag-abdatan mo, mulyahon mo sila. Wa tawqiruhum, iwan pagmartabatan mo sila. Dun hayaon manghindarahi sawab makalayo ko makaanib ko rin hapamawa papagkahimumano siya. Damik yan mga jama'a nila sin Allah Ta'ala. Al-hirsu ala tayyibil kalam. Among tiranan sawab manghindarahi kalapas mo. Maun paparkala pamawa papagkahimumano siya. Tuway kau tuod magtabtangan ng malambot at tawatan tabtangan pamaralang sadya. Bukun king aking sin Nabi alaihi salam. Among tiranan sa kasampurnaan sin pag-iman ta sa Allah yung pag-akhirat. Umin aking sin Allah sin Nabi muttafaqun alayhi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. In hadith yaon mga jama'a nila sin Allah Ta'ala. Doon hayaon yung kasampurnaan sin tamarat sa ta Allah. Iwan sin pag-akhirat. Akal na lang sin Nabi. Man kana yu'minu billah. Yusiyusiyo lang niya intiaunan niya na marat saya siya pa Allah Ta'ala iwan taad daw akhirat kalyatul khayra. Tuway siya magkabtangan sa dasing kabtangan pamarayaw labi awla na maun pa mga mano siya mang siya magsawmadyan. Hatihan niya in pamiat sing akamakato in panda sing lingkat sing akama Islam. In sarayaw-rayaw na hilabtik sin kita in aun kamumpaatan mahasil bukon amuin kabtangan lukat labing lukat amuin kabtangan wayron kapuspaid dahan niya in agama Islam lawi awla na ihikatumtum mo pa Allah Ta'ala lawi awla hikatumtum mo pa adlaw akhirat hikatusog sin pag-iman amuin pagtawon kalamut tayyib amuin kabtangan sarayaw-rayaw amin manghindarahi hikatusog sin pag-iman sa bangwayroon na hikalabtik mo pahinang marayaw awil yasmut in dumuhong na sadyataw ayaw na kaw amuin umusi sa pabangwayroon na hikakabtang sin ikaw pamarayaw
kita awa mga jamaah nila sinallahu ta'ala, amu yaun in kasampurnaan sin aram ay islamin dumahong nasadyakaw. Hangkanding ha mga kasampurnaan sin aram ata. Tarayaman sin aram ata lang sin Nabi alaihi salam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. In sarayaw-rayaw na kasampurnaan sin aram ay islam naundoon kayo tarkuhu ma la ya'nihi. إن تبلم غيرهم قنوهم فيها غيرهم قنوهم بأبنه إن يوم تنفر لمد تتكرجع فغيرهم قنوهم إن دنهم صدقوا دون كهانهم أيو نمان كو umusisa taumatik at pahumati bang غيرهم na takarajaan doon kayo pang lamud-lamud mo hakal na sarayaw-rayaw ka Islam sin ikaw lang sin Nabi alaihi salam. Amo yan mga jama'a mila sin Allahu Ta'ala, subay tuod umiran sin kita niyo illa palkabtangan, hindi kita niyo makapamawa maun papagkahin na tumano siya. Damik yan mga jama'a mila sin Allahu Ta'ala, hindi nga mga sawab, malapas kaw, makalayo kaw rin nga mga panggura-gura, pamawa maun papagkahimumano siya, tarbiyatun nafsi ala tawadu'i. Huway mo tuhod hijjatulun, bal mulahun mo ingin hawabaran mo. Sin doon in katawado, sin ikaw, doon in pagpatikupo, mumaon papagkahimumano siya, bakit ito matikarang. Nakarnas. At sinabi, man tawada'a rafa'a Allah. Isiyo-siyo in nagpatibaba ang katunda sa sinallah. Suray tatuod ang tarbiyah hindi mo tawado, pagpatibaba. Doon sa pagpatibaba. Biyak tuod sin kaki ang sinabi alaihi salam bang mauling pagpatibawa na papagkahinimano siya. Ano yan mga jama'a mila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ang pantumtumun na ito mga jama'a mila sinallahu ta'ala. In Nabi in tanda sin katawado sin Nabi sambil maun papanay lando indayaw ni kasuddahan sambil kaylo bata-bata dahon niya kaylo mag meeting aw nasuldi nga tagdaakon misan pa yung maghaddam kanya hangkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu amo in halaw man sin Nabi hangtod pa niya ya sa putab ng dayaw pangaddasan sin Nabi hinda ang saiyon siya. Lugay kulong ni halaw man sin Nabi, wala katulong ni batas. Naraak sin Nabi, amo indaak bang niya kakausan di po siya magdaraak. Kita aing pagkatawado sin Nabi, kita aing pangaddasan sin Nabi. Amo yan mga jama'a nila sin Allah Ta'ala. Tuhan sa rayaw-rayaw. Akatan tibaywan. Hinuda pangaddasan na pag-ibara sa panong hidahakidah. Inkatan tanong Nabi, hatihan siya. Ang mga jamaah nila Allah. Ang kanda siya, ang iba ito sa pagbahan sa masyarakat. Ang kanda, yak na sisambat. Ang kapiligruhan sa lagbo-lagbo, ano ang katulog sin panawa-nawa mo maun. Kapag pangulungan siya, ang sinuwahad mo din mo. Inna abanog, inna abanog. Inna na bunugod ng damang baagat sila. Baba niya. In apo na to Adam alayhi salam nagmatikarag si nagmataas.
Diyos siya sin Allah Ta'ala, mauno pa in darajat niya pahadarat sin Allah. Hasamantara bawa niya in Adam alaihi salam, liyanat siya sin Allah Ta'ala sambil na sa hari kiamat. Amo yan mga jama'a mila sin Allah Ta'ala, yung kapiligruhan sa lagbo-lagbo. Hangkanda, bang natuusi sa unmarayaw, inhambuok surang yanan siya suratul adabiyya, amunin suratul hujurat, yaon din doonin hipo sin adab pangaddatan sa rayaw-rayaw. Amo yan mga jama'a mila sin Allah Ta'ala, in pangaddatan sa rayaw-rayaw, in yaonin pagpatikupo sin kitanyo, in yaonin mahawain kaduhong nato, hangkanin na binagbanda, as-sumtu naja, in kahunong kalapasan yan kaniya. Hati niya bang kau nagduruhong sadya, bang wayro na hikalapal kabtangan mo, pamarayaw, lapas na kau. Hati niya hindi na kau makapagkabtang lukat labing, labi awla na hamasatay ni, na hinang natariat. Bang awn na pag minno-minno, di na akad kaumiran in kabtangan, maawn na in pagjaga, haantara sin pang kanya pa kanya, maawn na in pamara-mara, Allahu musta'an wa alayhi tuqalan. Subay to dini hindi hinangon tariyat sinbang sa muslimin, hakaroon na kapiligruhan sa lagbo-lagbo. Amo in maglaroy na sa jaharila at hindi ta kaumiran. Subhanallah mga jama'a mila sinallahu ta'ala. Sa lagbo-lagbo ini, di pagkalimatahan sinbang sa muslimin, hindi nila pagkaumiran nila palkabtangan nila. Labi awla na yari kita bulan mahamulya. Hakaroon na in bulan ini tamba manamba in karayawan. Challenge na kato, taniyo, insubay tood umiran, puwasahan indila, bukun sa jawe sinsambat in pagpuasa in pagtangka, apag inom iwan na pagkaun, dila pangdungugin mata, awla na indila, hindi to ipaglapal kabtangan nila pahiyaram sin Allah. Amo yan mga jama'a mila sin Allah Ta'ala in kapiligruhan sa lagbo-lagbo. Ayaw to din hang sulag din kato, taniyo mamawa-mawa. Biya sinsambat in agama Islam siyang puro na sin Allah Ta'ala. In agama Islam piyang ngibug-ngibukan singkatan agama. In agama ini amunain in agama. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Amin sabun nato in agama. Agama Islam amunain kunin agama. Pinakamahamulya pahadarat sin Allah Ta'ala agama. Amunin agama Islam. Nading hasawabyan mga jama'a mila sin Allah Ta'ala. Pagka ini sa mulya-mulya na pahadarat sin Allah Ta'ala, subay na to tuod parihalaon, inaagama na to, indila na to, umiran na to, ayaw na to, hipaglapal kabtangan, maun pahiyaram sin Allah, maun papangjaga-jaga pagkahitamano siya. Akita away Nabi alayhi salam, nagmaibot-ibot to, nag-amay-amay. Amin agi sin Nabi, wala tabagado, wala tadabaru, ayaw tuod maun hang sulag, hambok din kanyo in pamawa-mawa, in pagjaga-jagay, wala tajassasu, in maawon din kanyo in pagjingki-jingki. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Sa kawalong sinabi paaw na din kanyo in kamo ipon sin Allah Ta'ala nagtataymanghod, nagsasawmadja antara sin kamo. Innamal mu'minuna ikhwa. In akisin Allah Ta'ala suratul adabiyya suratul hujurat, kabunnal tud piyagmarutanto sin Allah Ta'ala. In mga sila baro iman, nagtataymangod, hangan sin agama Islam. Amuinin kasampurunan sin kita ni mga jama'a mila sin Allah Ta'ala. Bangsaw pama, aun wala piyag sulutan, na aunin pagbali, subay tood sautan, sin hambuk din kato, tanin pagpasuluton. Bukon amin upit-upitan, maun papagkahin niya. Hingga maunin ka ngian, maunin kahilwalaan, maunin pagbanta-biyantahi. Ibut inyad to piyang langan sin agama kato. In karayaan sin agamata in maauning pagsawmadya mga jama'a mila sin Allah Ta'ala. Amo yan mga maas tayo mangod ko agama Islam, amin mga sila nananayng hugatiranan. Halian na to, din pang gura-gura, pamaba-maba, papagkahin na to, mano siya? Awla-awla na maun papagkahin na to Muslim. Hakaroon na biya sin sambat, misan pa kaubalbangsa na, misan pa yan mataas in dugo mo, hasamantara bang wayroon da in kabuga doon kay mo, ikaw in mababa hapangatod sin Allah Ta'ala hadarat niya. Sa misan pa kauyan mababa bangsa, mababa in bangsa mo hasamantara, yaon kay mo in kabuga patuhan mo Rabbul Alamin, ikaw in labi, honorable, mahamulya pahadarat sin Allah Ta'ala.
Amo yan mga jama'a milasin Allah Ta'ala. Amo yung agi sintuhan Rabbul Alamin. Inna akramakum indallahi atqakum. Sabunnal tuod. In pinakamahamul ya pahadarat sin Allah Ta'ala atqakum. Amin yaunin kabuka doon kaniyo. Amin in punto kan sinkatan hinang marayaw amuna in kabuka patuhan Rabbul Alamin. Hakaroon na misan pa kaw palao. Hasamantara yaunin kabuka mo pa Allah Ta'ala, ikaw inumbul sa tupahadarat sin Allah Ta'ala. Misan pa isab kaw yan barukanan, balbangsa, pilakan, hasamantara, way doon kay mo in kabuka pa Allah Ta'ala, ikaw na yan in pinakamabawa hapangatod sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo yan mga jama'a milasin Allah Ta'ala in kapiligruhan sa lagbo-lagbo. Hangkan da mga jama'a milasin Allah Ta'ala, suway tuod umiran na to in kabtangan na to. Ayaw tuod in hambuk din kato taniyo. Magaan hilabtikin lapal kabtangan. Hakaroon na biya sinsamat nakalukis nakarecord yan. Hipakitaan hipagtanya ta sin Allah Ta'ala kay mo. Maun pakatan mahadya na bang dumatong na inarasat sin hadlaw kiyamat. Bukol kay nakisin Allah Ta'ala la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Awat tuman mga manong siya doon na arasat sin qiyamat. Lamsin Allah Ta'ala, la yughadiru saghira, wayroon din mga manahot maaslag. Wala kabiratan illa ahsaha. Malayn kanin yaon, bibista sin Allah Ta'ala kato tanyo nakarecord. Kabaakan mo roon hakitab mo, haadlaw qiyamat. Hakaroon na inallahu Ta'ala, di siya mang anyayahang sulag maun paipon sin Allah. Yaunin kaadilan sin Allahu Ta'ala, hipakita niya rakataning kakahinang ta. Manahut maaslag. Inlapal kabtangan ka amo nagpaamot kita kabtangan na mawa kita maun papagkahitamano siya. Hangkan na sautan na to magtawat patuhan Rabbul Alamin. Dahil nga sawab yan mga jama'a mila sin Allahu Ta'ala, magsukol ha tiranan hapanayng hugniyo, laway hatiranan bayni, hakaruna walillahi alhamd ni'matul azima. Innaun in pag nasihat laway ha antara sin bayni kahalan, mahuli mga jama'a mila sin Allahu Ta'ala, mangsawtama aun kabtangan ko wala imamo inyad doon hakalam na sin pamaham sin ako, adapon mangsawtama aun imamo inyad doon nga tawfik sin Allahu Ta'ala, magpapula panayng hugniyo, laway hatiranan bayni. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi